o he tepe no okọ se bia obefa oba excuse me to say no ba se bia sent won ho na se ne ade nye mema nyina ne timi ebodu timi ka o ma me ka ye hanu yi sa nye mema nyina o motuom ho nye mema nyina ne timi ka o tro ho no so nyi sa enti ye wo no ma bebre wo ma ho a ama na nkasa kwa wo mo no chi se bema ne huka especially wo ma se okay chi se bema ne huka edu nya bema se benani ati wo no ma bi wo ba chi wa trasa ka no be the way obesha ka no na wo ba no wada na se but ene obu okro obeka cho se nipa sumesi hu bibi wo mo no hwese wa ka cha ni kura se ni bi no ebu mu ye ni ya kana woni obema tena bibi obehu no sa bema ne timi ka cha sa bema no enlusu no zaka de wo kan de kenkwa na anye de ne ntimi aka kenchine kwa de kamti so wuti de tum so enso be kwa kwa de na mun sabe pressure ye hyehyia de ye ne de anyo because you do maybe one ma bema bi amranta in the car say bema bi o hyehysu bia no wa fa obi ire da na nim na wonim so te do maybe a wunhia de eya kono nko a but me de obema bi am to Ghana for me man for se wonu oba hia ne so oba bibi wonu a ye bold ne ka kire ase bia ho no nya sa woni na ntra bia mkura waboa no e wo kwan bi so ko no ma bebre wo ma ho o mo ankasa wo munim ti se mema ye ne ye ko because adwan ne ye de ya kwa bema bi so ye huhu o na make na se bema bu oh yeah wanu de ye bema de so ye hwehwia edumre bi ko obey sebe woni ne da woni ade kura na sebe wo be hu action bi de sebe won sa ko na se hwehwia bia oba ne kura hu na kwa bema bi wo so a ode akoka ho no o da ho an wo hweda de afane si no no obusa se ne de ne ho e de nu aka nkwasa sam sa cho se wa de no da bi eye nkura sesem da bi ye nkan sa ma me china o china ai ese no ma bi aba ho e de ade o da bi na me kwa no bi ase waka no bibi bon se ko hia wo ba bi a yaw oba ne beda wase kwa ku se wo yo na sore na timi prepare wo fi a wo prepare dan ho anya hwi yaw me say ade bia na even ekurokura tu na ho no ya wanye ni ye bon ekuro bi wo ye ni ye monda na de wu akudie masem do ni aye nyina ne enim yaw ekuro bi otu na ho tu me manefo o mi tu me manefo ene ma ni nyina fo bibi bone a sanete o kan kire ma o se ma no ma yi no sabe ye kuro ekwan bi so enti me kire se ekuro tu na ho ye ni mo bi ekuro tu ni na wo chiti ni good ntina amon ene de awu wa mia ne kama but obi so won so ayaw sa no de onima ne se dressing atade bia ba okoto o muna sammo aye wrong kwa ku expect o ye nya na expect yaw aye wrong so oba bi nrese but we need mama nka ye kase nita oba bi nrese o na kwa ku need ni atade she dabi ya down me say oba bi nrese but ne dress me say oba o casual wear crime fashion say ye mpie ansa na akoja atade oba bu akọ ni fie ne casual wear kwa ku de on say wo peke rule sem no oba obo kan rule efe so tia say ene oba no hwehwehwem ya mama nka sembi asem we na den but meka ya hwe oba bi wa sebim preduasa asem we eden baba sebi o ne tokra mon me na meka chow sa me na meka chow yaw oba bi wo wa baby oja na fa kwa mo kokudi we do school oh my be neat o kokudi we oh yaw me say my be neat Ghana for my babo so oba bi wa sebe ayi friend say ye de gugu ye hu fresh what do you call it body flash they with different types bed o enso bi kura ne bo nya din ne bo nya den enso fa we ya masa wo ko ne ba bi but obi so to one go me jira ma ne ma do ase me jira ma do ase do ni ma se atale bi aba no akopa bi ache o twa hu se ya ni wo se o twa ni akohwe no ni hu se sent basa ya obi abo mesh e ya kobe de o nsa ne obonsa no na yi white tan basa wo wia no asa de akoka kire ni kru se ami kru danse mi hu ni ye kura won nam so no obe dan de wo ya hu ya na du me bi ho ma akwaku che se won nam so ni ti na akofa akon ya ye bi ho no mu a oba ni be ma ni deserve so ojai ko because oba bi opo na mpo wa ka kire wa de o ya na o ye yaw mi meja ho akọ meja ho akọ ayo mna samwa o pa fami ko take ma me nyina ma nem na me no mna samwa se kwaku die e ba ni se di aya no ya de papa I don't think yanka che nua ma no se mo hwe no mo nye wo mo hu yie na ahofen tra so no na me de ba bi a medwene ko no nya newu dabi no susu aso bone beba
emu anifra ene wona woto ebe pro ne ade no ye na no mama anye ne saa o mom ye kwotete atempon nim na eden anu we do respect you say mama ma ho fa no remain so ye Ghana ni ba ke ni beje pa ha na ye dey so Asem Mpe Nipa no ebisie birthday ba ko bi ho na okay ye mfanto so no die MC ana wo ya ye ye fe ni be tetem bia your birthday ye na okay ye ni aye dofo ye nwan bibia Mavis Asamoah ene na woda yankopon twene hiem o ma nani suade hu na adwuma bia o ye bia mrem wona ne ba girl but ene de ono ne ba ne nyane nra ene de ne ke fe Mavis Asamoah Mavis bia wo bia Sompa tiefo ne Sompa hwefo nyina no ya wish you happy birthday nyamisha no one of Mrs Grace Jamwa dodo no afa no Adum Grace maame adane bonkum so nyame ya aduma da memene da na yebekwa akopɛ no krabia wo mamponten orofo esanse bakofo ru adrugu bakofo ensa enso nyame ani kata wonsom se won nipa de a Adum Grace da memene da ne akopɛ no krabia na afi yanom na chi sikansa na de ekobɔ ni chi dom Spendi Love usu Spendi Love ne maame enya asem keto Spendi Love ne abre papa eno nti adofo ne jamfo a wayonko ne Spendi Love no brewe na ese wo kire wo dokese pa de kire Spendi Love usu esanse yekɔ ne akɔpepa na niwa mu nisuo na sika fam aboni chidom amana kora Greece jamu adodo no fra no Adum Greece echi kura e wo mamponte da memne da na yakɔpɛ ne krabia kama ade achi ne kwasi ada so a na yakɔ akɔda krupo twediam ponyame ase wo Pentecost asode wo apatrapa eno ntino yenhye ho enso pa eno ntino Spendi Love pepo ani mo anusu wate Fusu Aboagye bede mani bonyam ebeba betai achi anuanom aka nyina no yenka kyerɛ mo se krupo twediam ponim de ye eno ye ede emanema mo pepa mo ni mo anusu kama Sida Worship Center yeso dia ko Sida Worship Center Azuka ofirin Kranyaba Azuka afena ofirin Kranyaba Chinedu no Chinedu afena ofirin Kranyaba ye mana kwa aba so ko suan se nimpom etesai nkrafo a ogya omo so omo etesai Oforisuo Aboagye me mapamfo yakramo ye ko long time